Rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu handalingani bishironi khair kumala ni kaundu mlio harumazi insanansa za dunia watukufu uskwalelo nungarjunji ambavyo haruma masuali kauri yao nunianse ministri mshangama mzee watu mshangama arjunji ambavyo haruma mzee wa hatu Shamsidin Maafu rekomemba video kauri wano juzi shakabla yao amjobe hazi tuwesa zangu sulu mwana masa negosiatwe ujo jalio vanulio kanga war maher inshallah tumana makiki anu aseka waridunga vanu watukufu karna uransi sisi hoja vanu tudokana vanu mrungu guko mhara yokana nga vandu wenji wafikuru kabisa bala mrefanya nsundaro nsumbili mukaya jabanu bala mrunge mhara wambano ngo sisi ngatudo jabanu kaba benu hambano ngo shida jeritsange zafikira za hatu shakabla ne janji ya haruma zemada hizo tena amajuli makinisha wanu tsao ko wewe na mrava koti hata karavati uhanza do kama bala mrano mewa hamabanu karavatina koti lila mriano mewa linuheni mrujo juvaya nkija zilo kana mriano mewa mriatsuno mewa mriana diplom zinunguo ko heni mwanadamu ujuvaya limro makinishie mratudo fikiri kama ngarevoma koti amabala rangalo kumoria hija na mapesa na fijo na waziri na jawaa ni mvao kombra tamani ya vaena mnenu basi shansuka mrugu vai baba mrano mewa au hunu kamreva ko tazgara stilo bala mruga na doktora sileheli arimakinisha neno ndoro shelo ajikofaze ko materi watukufu usikwajana riono mzee wa hatu hausikitifu mzee wa hatu mshangama afanya intervention yabo haonesa kansi hatu ideziwa ya ukanari lapiziwa ensi hatu ilapiziwa harumo mkonsi kaundo akaya le 3 décembre banga bo corruption haruma ensi rambiwa hizo yaboredeziwa jamna jao hadiwaza mzee wa hatu rimste hiyo yokana banu zemindo njema bozambishi hayabo yokawandu wala wakana haki wabema kaulu yala yokanyimwa kaya yokama kati ya medabdala ilaezia mrajo bakana ilambila dansi ada alafu kar aminio kana mzee wa hatu mshangama wende wajani niyo handani yokana eshelea saba jemeli waja wambo wakahwirenge wabokana wala mna tahomba yaboje urlisena wewe ya president de l'assemblée makati yayo ikaya mwali wende ukautoa mapesa ili urenge plasi hiyo yabo mrari yo sharia ya urariando ya utende aurora handani sidawe ya barika ufikiri kana mrumdo jira de jambe kabla madalila muhohe daula mamba akaya umkonsi ufanya pari zilandrabo zijamjam mono kana zero ngo zilanga dona zarede he kweli enundugu tapalo mjuhanga mtsuka mtsuju hata kama mbayo jerishali muhaji leo ejoto wazali wonga bidamina yabo mrudho manamba ebonge mimi tsikandano ne sokana sindena mnayo na mrensi yani yero hombi yotokana msodwe ngensi hanyu yani sensi hanyu jukwanza ikena marongo msodwe habanu mamba mirongo zikao ketsulingana wafanya ndobo wambele kalima lila yokawandu wenji zinsi zabaha ni sadami njia tsawabonze oje ni waoka waja wona zila mwanda muhamba kamjaranga zemali mwaji faidisha nyinyi yawekale waja wamba yabongo unoka zinsi zabaha shahenu wakati yabunsu wono kana ujombo kana wensi hatu ideziwa deva ya rais wa hemu wa daula kayabo kia kairi buyamba bala yokana miamu aminukana alimamu azali zango yazamba kana ngondo yatsahe wandu waje wasaidia nchi zilakajamba hetwa shahurwa okanema na bakaje zamba hetwa shahurwa ndi hende hatsa umkonsiula baada enda hatsa umkonsiula mwono juzi na rensi ruhombi yotokana rikensi swana komor kanisa bajukwanza bajenje marumenti irchodwe himane zirema rabakatsi dena mnayinu babu sisi kana paro karadhi kubali ka nyingara mino kana ndugu za siasa mbiri yokahiri yezinu yalawo ngendo nzuwani ngamtapalao yole mana mambao kana heini joto wazali nganyidae yokanga mwanzo mreje ibala nabo mkabala kamtsina mwafanya yabesu asaka no kiri rikeba nurudwabo kana salamu mzee wangu zuki wangu aliswali kena ukiri yokana leo tsukubali wandu ratsudo jabari kwa jodwa deya mwajulo fanya komateri kwa jodwa mbajao rembuliani mambo wako mori rongo ikao wanadamu pyangwa sijuao corruption ya janyo handani wenda umse hatu mshangama
yokawende wa haja hadani watu wa mapesa wakaurengaye ya president de l'assemblée makati ya Johari uka secretary general wa he serikali ya Johari wende hata ukadawalu watukumra plus ukadawalu elemna kabu wa Johari no ili ujoshida unre plus sirukizo pia nada mungu azishele yao abole ukena ukirikala mramanda we uje wabe kalima mandilo bahari lamba osweni mwemu wa daula lazima wazambe kawaonokana ensi hatu emadanganya biri menji wanruaranganya haku wanruali mapesa ze projet za kaangbaru wafanyao wajeni wakauja kwa jaka uziona yabuka leo habu wajawone sakalima madalila bala ambasadi mfaransa na waonsi pia wajawa furiza makalima madala wasaidia ngona hako kana wala ngwaonao kana si haba zinji karja poro fanya yabule kono kirikele ujomba karide ziwa kinyume karja de ziwa riwono ka hafanyando boyambale kalima lila yavuro aloba ale mashishio waelewe yokarvano heni mbendu joja manamba ngefanywa urugo fulani gela dimori kubali rifanye okaya bondo mahanu jumra confiance armeze nsizirwa jina shekale ungaranzo rende bala watsambe kalima mandalila sharambe rongori jorenza tu bijeze repetezi la wizo yabo nyinyi kamtswanza ensi yabungare aminiyo kala nyinyi shomanzao do kutsokarike yabo richodwa kana madzina mawaziri bahi wende wahele dima batsono no dima wende wahulozi batsono no ulozi wende wajao batsono no jao yabo sisi ngarilaniyo kana ensike jadeziwa ensika batima na mkomoru tojuo kana ridhulumiha makati minji wakati winje mapesa yaliwa maze wizara za kama zidanganyiwa leongondo ambajao mapesa yaje karija kona mfano da sinu za tale baba mwambaruhusu passport ebo da uzaze passport wandu ambakari jao ema pesa ngoda no nyinga mabao kana vanu tishali muhajamba bo kaya mahakama ya sambi kawatsa tamdu ya rambua yo kana gala de mumwa be malizema lizilio vanu mrienda hibia mrumba hirundani na jana jokaye mtsikana zui jana zihibwa ni mru sedesi stake mru haja himu mahakama ngongwanzo emahakimu watema pesa ya hibabala esalawe huyo uzisa ema pesa nu yarenga tsarenga ingawada hu sirumambenu fulani sirumaja wamfungwe mapesa yaja yonde heli ndo uziko kaya chakuja pale shamri yambwa hahibi mbahiru yendo mahakama udabale na maboba na mapesa aliyo ai yetine mana mrafanya waketi yetine mana hansu abale ili watunde yabo mrugono kana mrudhomana hamanda we ani mrukaja kufikiri kama wadaza wala kuelewa chanja kufikiri kama la hudaza we mahakama la vira ala famanda bulamu hao ujambe makalime kao manadamu katsuelewa sisi karna kubali yokana wanromandanyi rijokana banu siasa ya hale ndungozo voto depite mrona mjini ende hambo kaya na mnivoti bakati hunru gamjo mtinani pare na ulata hondani haika katsushida tekombe yoma na mkomo rabaka na helewa yokarumia siasa ya hale rielewa kana siasa mbirini yokana 2024 gabo voti kamna kujwa hoenda hema daga nyuma yafanya yela wabo ngendo nzuwani ila wenzuwani ende mwali yabo kena ka uparokana nyinyi mrume ranzimi himi mruamenda mulone mahaya hangu yabo siasa mbiri mahamengo miraro ya yes au mashirini yabonde bana mtapala mamboka na haini joja bana mengo to azali yabunga wedae na bana relewo ndongo nzima banusika tsuharaya emruko gujoka banu habutsanga fikra ili yaonese ukanga botabu mruna yaja wao ya daula haki shamru dhamana ko hukabala jana ujabanu habisandu rabo kutsina wasaidia owanrwanu sinokubali madhamana madanyi mjebanu njimdamba mirongo zikawa tamanada mukatsuelewa ile maana nakafa taratibu nibeze haraka niremebanu kana ze watu mshanga maisha jana babanu leo kabati mrujo ko jwaba ndema rongo kaza internet ziranzizi ja heni zambishi abantu mrugonzo maudu akauhe jangu jo kaziziwa wende wamba jao wende wasisa jao alhamdulillah makatoka bjakaza internet shema kaulunga we yabo esa wauzisiwa esa hepato kutsabomna tahomba yabo mraro sharia ya wandisa ndo ekale ulicharambiwa hizo etikairi yokana ola ujukwanza ni kwamba hinu maudu ya ijere ya juokana bano basayinu hasa harongozo hotengweni bano basayinu ujodwe mahakama ya jeleza bano yabeheza mali shabo mtsokansi hashari
yokanga mwanao kesi asa mbirini yabo hina ndokujombishi haba no basa lazima mzireme mdeye mlapiza ukabanu urenda zali atavumbwa aya alimuhaji vumbwa aya banu mdeya rishi yazo hamba sha kureje dingoni ba ngamvuriza makalima maziro kwa katumni kali confiance alimuhaji juzi banda bwa jamanu wamba makaulu yako wakaushindana na bani haho wa siasa hamandawe ikawa heni mwanadamu hatolane makalima yala hujale yote na uheyamanu ngwambo makauluko kabati mwanadamu uelewa ukanali mwaji ngwambo kani mrujoto wazali wonga madawe nae yabo yani yabo mruhele waje yejoto wazali wonga madawe na batele ukana mwele ukana siasa ngado mbireni abaladhima ni jukamba guto wazali ukebazima we nae ho kama nzorudure jeibala ukadepite ukamwe parti serse huye sharmanu za siasa armensi hatu ndiparo bale marunda daya kiaba hanga manzoa abahini mjamdo jambo ramjokana jau mana mkomori helewa kabati bobira iyomba byonga miswiri kabati bobira notsilo kananga rambao kangabo shangari monao kana ngabo zanzozi tulanziani iraeleo kana kamtita yari watilo rogo nziani ijedo amba al-Imam Azali afanya besa makabala kamsina mafanya yodorele wao na sigara ngara minoka kamnaure jeiba na mfanya rongo yana komori kwele wao yone maana kwa hini wakatonu kwa shemezao o anakomori kaheni mana mkomori ya soma ulona hamu ya hensi warwake bazima haufanya taratibu wakena mipango na mahadisi na namna ushinda maulu yensi waje washinde webalie shekanugo na toma ya hanyu msuamini andalindra pete mratsuno bona vale koti linu handisa komentari balika janzusho mru waziri mru anomewa shalinu heni mru juvaya tathumani ralukume chujuva koti hena mru chujuva koti nke janzishi wa shelea wanutsawo to alewa vakoti na karavati manuje njanomewa wala nsina bano ngo chandi zango zangu lazima zivai so jamba uduzira pizza damba yacho hula koti likabana taka livai wala ebo ngabo mfikiru ko pande woviri wa mzee wa hatu anse ministry mzee watu mshangama kamjombabi harumwa mzee wa hatu Shamsuddin Mafu ngamwanao kana hani wakatinge banu guto diskuru banu si wasaya ngazire mao yoka handani na mdemu angalie zintervention zao dingoni yokaza drapo ya shinzuani mwensila tinjema yoka wewe wanzudo amba kakabatu kutuzi zile ufanyao nambie ye mdu mngazija humu mwali udungo fanya diskuru banu na kedhamana ekatsile muhaida daula bwa kazawe drapo ya hatu udungo ngalodi ngoni kaza drapo he shesi washa katsindawo ngawe banoni wakati ngo banu ngo makaulu kwa mwanadamu katushiro elewa mrumwelewa kama tukutuzi sizamba banjuzi okana banu mse wa hatu Shamsuddin Mafu banu abasayinu yani mwanadamu uishokaulu gudazwali idungu hangalia hanalize ebanu mro yingo zoripenda hu leo hano wakaturanga drapo yokaza yo haini nuko jomba abo pia ngazimenyao okamrumwelewa kana wengo tswamba ndeshi ngo tsovurenkasi vo ifuba juha leo mndugu jukwelewaje heni wakati uhawe yabo makalima wambao si makalima kidhamana shama kalima yo tankodo makalima yo demu hahela ula ndudhamana mandawe ya mrugwele wakana wewe ranzi ujoke zima uduge joda nzwani makaulu amadala uyambao wela piza muheda ula wela piza madhamana we kutsina tanamne ka mrungono kana ngobalo bana maji ujarni ka banu shango jobanu mze watu msinimafu ubale drapo nzwani ukazodi ngoni ujabanu udovuriza makaulu ko haina mwanadamu katushilo elewa no dingoni hao ngaba drapo nzwani yabo tikandana nosokana ngojojwa haba haina makalima wabao ngojojo jabanu demu haida ula sha haina mwana mkomori sidwa kamgazija haina mwana mkomori bali nzwani weleokana etartibu wifanya we hedrapo kao ngikazodi ngoni ndungweleokana wetsimruko ngawe bazima no komori shanga we kutengwe mbidi yokatsima nadamu tsoelewa wengo juju habu udeye wambe jau shango nokana kabatsina ndime makalima wambao wamba makalima wata wambaja wata kabatsi mzima washido mjusa nzuani na bonga wayabo henu siku ngoto diskuru yabo ngwambo jau wenge ekakweli ngono kaya si wandu azima sida munzima ngowaniona komori kairuto edrapurungo kazunzi odingoni we kazokana mabanu we mzuani we dhoma na mzuani tidene meyo kakweli ngorongozwana komori ganzwa rongozwana komori haswifa yokana wewe dhamana wa hekomori we dhamana ikaongo jojo kadhamana maudu mwali ukedhamana maudu
nzuani ukedhoma na maudu ngazija sheka mwanzo ndo kaze drapo kawego mana nzuani alorika kuja paro na mndu ngazija au mumali ya fatarti mamanda ila dhoma na madawe weketi kadhani bire haufubi yokana rejeidi ngoli be imajuyo getungezao heni mwanadamu makalima uyambao hadwele wakana kutsomba makalima ikao gajuri faiso tipia chango bo makaulu yokama maudu ngwenzuani na yote ngojo parokiri yokana eni mwanamkomwe heleo kana yenzuani yemwali yengazija si wandu wazima damu nzima ndogoza husu kutuzi yona mtome twazahani yote ngojo parokiri walanga muamini kwa komori wote pia wele wakasi damu nzima si wandu wazima watukufu ngamjonjia haruma wakati sina homo ngamjonjia haruma swisha mwisobanu kamuamini ni faitartibu kile hangu wakana banu zambido njema yokanga sarma za video zinu ngaro naweza komentari kaunga zila wanao bana wina kili wejuru de kile mwenza kili wa Facebook banu yojono kajau nabo sikitifu si uona wandu woko wojabanu wofanya ndumala mafu ndubani hangu ujabana kata imazina fa batani au mrubani hangu ajabana hafanya video hadi amru au mrubana kujaporo na mru ya mbokati dena mnayo shakinyume zidi ya she yabo ikanga mwanduko wanzo wake nsia mwa commentary yao wa amini ukanga mjobala mala mafuaje wansidi hewanta mroni na inga ngwajodo ambamide wenzangu kilo Facebook shanga amini kama mwana mkomori kama jamani sangeza fikira zangu heki asinjo shinda yabo kama kujuko fa commentary ndi wenzangu kilo Facebook bala we ijau bala ngujono kari bala ngena kili bala fa koti yonga mjoka mwambia bata mlemeo minsi na haja nani salam mzee wangu military salam mon pao yabo kwenda na njia armwe suje yinu tijohanza ritsile wanenai sima jeune sonti pia shanga wakati kunga la dhumuri rungozane mbabi harumila namna homwe do hatu sonti pia ngarifanyo makosa sonti pia ngarijono kanga sina damu ani deila duma bakana damu biti sonti pia sha nareshele mbabu watukufu wakana barika sabena mnayo ngajirongo zao sonti pia vanu ekamda zamwangalie usikwa juzi rono video yatilwa vanu ya wana wanyanyasi majeni hamadasi ya wakaufete wakaufanya fete hao ya TikTok bese mdemuono video yende ungulwa vanu wakawana shahatu wakauzina nana naume wakauzina ikaweza image zika image kao heni mwanadamu asikitia sonti pia kasema jeune kasina damu mbiti shana rongozane mbabi wanama tukufu yabakatsabaga rongozane mbabi abumidekina vanotsi yenu rijabanu riparsokana hini wandonzo wasaidie uri matwarabu ze twarabu zila zikaunda wandu ya kadre ze twarabu zila wekaundwa baba wandu azaze wendari mze twarabu basi kangondo mze twarabu zila yabo heni mwana waidwe bala lo fatartibu heli ya vayao hapa mna gauni temna mlala wae sha yasike picha harme twarabu mjini yokai mwana ulava na ya tova silipo mwana ulajao shako fatartibu hoze watu wakabala hawa za hatu walobala hawa jomba hatu uko garodobala msada wa homji sha ekale ongaro na ukasima jeune andora remetwarabu abo yokaitsina wazee ketsina wajaje shaka si wandu kao garujuje darengela sali hedungane couple dungane msajaja rende shana redu nartsidiwaze yokaisali lawiyo waparu wa mrubala hafu na banga mjua wakana abasa yinu ze image zenu gizo za peu. Imagine eka mru hajati ya mashuli banu ya 2010 au ya 2011 au bengwa 2020 basi kaudanza wangalie ngo pariso ngo shindo wazandu kume wa hafa haramaze image zila ngondo angalia ai balando bya kama torabu ando bihafu do bya kabani jao bali hata wanu kaunga samonze movement zinu wanu wakawene dawla haki ngabwandu kwa kaudo ta image za mabunjilo yabo hawema fuyala ngo pariso ndu watsanu kume balarka sina ubala wafu ibange tsikazari jirongoze sima jeune yokana na rede hamwemwe yokana image hamada zila zira image kao gazjuri menya haku yokana vanungabo hunu ham ngabo ha hamungu ngabo hunduniani okaya sisi garujua kana na shahatu ni mrashida undana mna jamwe tsinu ya wasularu mensinu yabo yotomaku haruma leda holo hao kajamba mduka norenda nai kabanu leo mri ya jahunu ya yalona makosa ya hahe
kimfiani au yafanya rogo za hiyo yo kama timru joshinda ya tsozi wanadamu pia shazile kaunga juvenuha lazima rugo zizia hambabi yokaya rende bala riwoni mwana mshe mathalani ya vaye mnahindrene mnaila na nyika mjuwa kana wakatirlonu wabasa yinu hata mdila la nimru mshayengu filmewa mwana mshe kutwelewa ukana godu avaye mnajipo mtsala ya heya wende bala nongo jokana haina rogozo tipia gazibe ho Facebook ngono kanya maudu kango ndo watahe dola yabo lazima ruhuzise yola yeje ndugo ndo kanga rumashampa sha namna ila nguzino na uvanai na kadha yabonge menyao image yola mwana mshwahatu ibenge tsono kana kena uzia ukanale warot kama zitwarabu mimi wakati mwenda matwarabu yokana mimi helele wazo twarabu isahunu yabonga wazewa hatu ngabwazaza hatu amenizo na hamba ngabwajomba hatu yokana ni mrondo bala yofa taratibu ya bale image njema honda rumetwarabu ila yokana olande mwana wandobi ibano la tsoja hunu nguvo silipo ndo twarabuni shabo imagine juzi mwafanya rogo za kishababi yabo kama timri yakautunda hiyo yokanga mjujova heli na nzao okane ndabala tsina kaunda mru yanambio kana bala jao okayo majeni waruko vya zao rende bala mzima yawe yafe ingarijuka amba Mwenyezi Mungu rende bala ze image zila zibaki ngamona okana ze image zirengwa salam papa ayam ze image zila zirengwa zitsambalia silwangalia ya video hiyo ngwaruma 78000 waruko angalia video ila yokayewe na mshe wala mdahu yola ndo na hiyo ngari juwao kana bana ata homrukonda ni hahe ndugu tsungo filmewa yakwigana demu manada mwajuka kamrugo ndo tengweni mwana msho hatu mtukufu ngondo hamatengwe jukana yabongo ndo filmewa yabweka hode huvaya nai le picha lila wamba huvaya waloko muri ngondo huone o waloko nungo blani yo yahuyo tsinjema nge narikera amini yokana bano basayinu gasiwazi kamrugo ndo baba hanu mrafanya taratibu ya vae namne kao bengo mbacho da filme mru habeha shimruzo ebala za barako fili kwa tsofa kibinadamu kajamba mrave ninja kama magauni mema kaho jao shagalie ejesta kabala na magauni wa bidi na wanashi wa mafenjao ndugo kao ali imaji huyo haina mru lokomori hawene mru ukoyeda mwendo haswale mru na imani waengu tao ngono kana banu rangamia wenge sikandani biro pande huo nione sokana fahamu bana basayinu ngamjoka ni bana mrendao ufilmewa yabo ikihunduni yani ya mwanadamu udajilati zazinji harumu wanadamu harumu ila image komro hebali honda bala monsi imrola hili avaya image savapa maudu bajamru kwanzo dawlole ya baladi mefamia kwanzo watunde mwana msheola odoro ke mwana msheola yena mavazi namna fulani katsuji tunda hamwe dunia loni okana heni mrodo bana bahange wazi ya baladi mwana mshajua hili enda ushele maudu yani ya maudu mwanamisha kudajilatize na singa rujokana ngarombodua siwomba dua njema bano hasunzi pia kanywanasha tumajamwe nsinu muhunde wa roume nsikemo nziani nzai muhunde maisha zetu amaza ze famiza hanyu hau wazazahanyu wadohula wadoziona mwehenda nuhuja mwefanyezi fanyi wao ya baladima ekaro nununga mandiyo lazimari yambi hamastay okawonda sawasi eda mungio mbitsi lazima rongozane rido juwa hena mna yondo mare kwenye hunu yokana maudu kama twarabu shamra joka amodo twarabu ni shanga mjokana heni namna njovaya ekatsiva ndani yabo mna kepicha maudu nsabaziwa ndo abo akaya bala jao bala mijao nabo sidena mna yo geladimo yewanzizwe wa heri geladimo yanzizwe wa saya heri ngabo hamnya si Mungu ukana kamjoka Mwenyezi Mungu ndongo mwanadamu Yesu mgarone sakana mwanamme halaani ya mwanamme kaungu jifaniso na mwanamshe halaani mwanamshe kaungu jifaniso na mwanamme ngamjuwao yokana banu leonga jujufiwa mjujufani manzani wangu bana nilile hata we hafa shashili loshila kashina ko shida shimfanya rongo wakana banu mwanadamu ufanya rongo uzifanyo sirini mwanadamu uloneva ko saha ya swali ya tsa Mwenyezi Mungu mniko umsamihi sheka mwanadamu leo wanzono kana mamjo fanyizo na nzao ngurongo ya mbehiri na darongo zema na mshwahi makalima menji amishia namna hiyo na sisi kadra ujo habe namna hiyo yokana nyotsi pia kabati mwana msho undwani bihunu haulolwa mwana mahenda himayeche sheni mwana mshe undwani njema hunu siso kabusonsi pia kabati aparo kana shughuli hunu ya doba nsulaha ngamlaho mwana mahangu bahi hawe mwana mahahi ambaye mimi ngale mwana nake mimi mwana mshwangu bahi shetoni parabo ya njuwao mwana bangalo za mwana mshatu maudu ya ngari johuja mtabale wala bale sekantero wala bala jari himi
yabo le kaululokana mruna rongoze mwana msho hahe yabo katsirongoza wewe yonga matsirongozo ana shahatu onsi pia yabona relewo yabo ngabo kaulu kanga mjo libera banu mrati jonelewa nai yo kabala mimi ngambi banu ili ni kontre fikira za mtu fulani de mwana maturamu hazamba juzi turamu yujuja banu hambaze fikira zahe mimi mujuja banu sabaze fikira zangu wo unyanya wangu mimi naye wo mbali watukufu ngariwo nao hama usikwa juzi riwono mwana maturamu haonesa makalima kajafanya nai shaupande ngamjojo ujensaidie makalima yayo ili heze fikira za hangu ni wanao ili rishinde ribadilishi banu risha juzi ukana ngabo wandu ambao ukana wanashe pia ani wanashe waloma ore majweni waona mwendo kakoti mwema banu narfa taratibu babane hikma ndelo muhimu yokana banu leo kanga sina wanasha hatu waloma ore wafanywa nai mimi wami kama amini yokana wanasha loma ore pia kwa tsofanya nai alhamdulillah gar aminu kanga wanasha loma ore rekai maore rekai mumali rekai mzuani rekai mgazija ngabo kongwa jiste hiyo harumwela namna yokangwari yao wawazaya wari yao Mwenyezi Mungu ngwari yao ila kibinadamu ngabo wanasha loma ore yabona fa tartibu kari ngaro no tabu aungaro no upeo aungaro no wi ubirao nzu harumesha swashatu shabaore ridona swihi yebanvi kao kwa wati hamada wale kangwa ste hiyo wawazaya shekari tsanganya pia pangari po mwanamshe wiye yakilia hiyo yode mevumbabi ijokiriele wena kama tsungode ziwa ngari tsungo tsanganya sonsi pia ebanu no minga mihono minja parofenjau yabodo kana yekote kaungiyombi na rinaswihi yokana bandizalwa ko yatsujuha ya unamsihiro hao ko yatsujuha ya behashioni na reshelo arizaya na reshelo ha Mwenyezi Mungu banga mwana oke dunia hapa ketsina mhu ketsina mtiti eni mrugu tsuboshakana maudu simiba ndolo lugo fanse direct ari hafu dola lugo kabrever national ari hafu limana mishola fanya mashuli juzi ari hafu yaba la maresheli zizana ndo kana baraka yokaya omwendo ikawa nadamu ngo wendao yokana wanadamu yajitowe manamshe ajonde nguno vinyo ujibalo nayi mdo kana bara bane katsurongoza abatsirongoze wa hangu ngela dhimore leo kana ngarjore jo Mwenyezi Mungu sonsi pia ni nambao zinu hapo kama na makosa hangu tukami sina makosa shabanu helina hamba ngabo makosa ya bandaya ya mwanadamu washindwa fanya rongo fulani au jao mwanadamu ngabo ko ndungonzo wanu mvinyo henda bandaya ili itsone sembra jina hajoelewa kama mwanamshe hunwa jau ani mwanadamu ya jiste hiwaye yeshele hula ralaya yeshele horendao wadoka na baraka banyuti pia kabatsu kufanya rongo hafanywane familia hahe shahinu ufanywa rongo sito kabazima sonsi pia kabati mwanamsho hatu yajoka hunu jweni afe rizishie ya jihwane mwanamahahe she mwanamsho ulo hunu ya hafa usito mzi hasonsi pia zenje mazamura sito ufanya sonsi pia wenge kinsurema yoka tsabuhe na tujamba waende mibanu kwa mbona bala jidiwa zaijao ngamambo hela namna rilio yoka ngasiwazi wakaturonu waba hena rungumri adofanya ngufilmewa hena ndukumra dobira ngufangulwa jao yamndu nafanya tasio heli mrajibali au horo hamonze mrafanya tasio heli ya ujibalia ukabanga bazazaha tunababa tuko woma fragile wotu jona ndongo waremani krizi hasaba mwana hao majine ndongo madaila la si swasarta bi kartujondo biaka filme mreda unaona shebwa zinao wala wajihisi ukangwa rumarugo za hao wanja rumala sali wabaya ngwazinao nanga mri akatso bavuni ya wa filme ze sura zao za hea ya publier baada hapo evida unga une hao yabonga beze family za hengwa nao yabonga bo walo imo wao nao yabo heni mrugu waono ngabo wasaone hao jamra bironziana hao waono nabo tsena ngedwala tsi image ikemana mshola rakaja hunda baraka rakaja lolo rakaja fanya rongo abonge ndwe mnike image mbi harumala ndukao duadunga awoze nguza hizo Facebook zino weketika ona taratibu haufubi ni biro pande wori jeshele zize yokana gasimaza babi yeda mungio bitsi garenda na izinji garijono kana garjoshinda rwari yebwe shawakati na reshele yokana na reshele bangaro na kana kaitso kana mrake mtiti hawake mhu hawake shahini mrugutso julala alala hafu ebonge na reshele rororo zimajinga zibakio rijeru nizona mbelo kana mashuhuli ya bira 2010 wandu watia yabo garshidoru wazandu kume wahafa leo mrujo kaende honri ha garma image ya manda ila havana inguzi ni swabala maudu ajemro la hafu
wanrado angale video ila wanadamu elani ho Mwenyezi Mungu elani ho wanadamu wengi wanasha hatu na mkeradhi rielewe umjibalio rele ukari jartse maisha mensinu ensinu tijeri danganya ensinu tijeri rohora mrono kanga mjuju ufanye zona nzao bamisenga mimanga ngamina papie ngamjuju honde hona nzao mrenele ukana papie yukena kwa tamdombeboni papie kena ka uniku binadamu papie kena ka ufanya hata marongo ya image yao shaijuko ni ke image yao dezi namna ya humjibalio wa hao yokana mimi mwanamshe kela mwenjistay kela mwenjokana ne dovaya namna fulani siru habonze ngamjo filmewa iyo demane kaunga amini kaze twarabu zikahimiswa hamiji hunu yokana wakautawa hizo shekale waze wa hatu leo banga botaro twarabu ya chana mjini bana waze wa hatu wazaza hatu walala wasiwa wabakwa suhuja jibala hamvayo nai wajoka ufujari yabo rijoka jao sha ze twarabu emane kao warungo ndo bala mreda kamhara mrungo twa femnano ngo mndo bandaya okana ngo ndo bala honoka mjomba honge bala baba honge bala nzaza honge bala nge lazima rirongozane baida mungi ombitsi shelea litijema udu bakanga wajibi wao ambao kana video de namna ila na mzine namna hiyo umtinanijem mimi amjonokana mijweni jokiri maudu nifanye nai ya ngamlilo maudu bakejweni hamandami ya jana mbiokana ye shelea wewe mwanamsha hamanda mwanamsha jweni hamandami ikao bengwa njazalo mina washa mwanamsha hao kabati zijo hunda hunu ujokwambo kana goparoma na mahoba shala dhima uripare sotsi pia ngono ngamona kana heni ya jama na nimruma heban heni ya mana nimrumishe kutoja bana ha rongoza haonesa shetedwa redwa nini mruma ha heni zabiroda ho nimru kutoja bana ha shakabati aporombo kana mimi wa mruma ngo yandrada nai haona mwanamme we yandrada nai ya mmya msoli de mruma mwanamme hangu ya janrongozi shanyu jabanu mjamaba mwanamme fulani mjini fulani hata ndu wenji ujuzi yesi Henry salam mwana mtukufu na serswali yesi Henry mdarantswa ne mruma yabo kama aminukana si wandu wazima haku ya muhorongozana yo muhimu bitijeridwa orenga mfano waho zentizurwa jina ikawo wao heni mdo torongozewa hahe chokwa donjira no kana mdarongoze mwanyanya okaye heli waze wa hatu no baba hatu ani waze wa hatu no mabaya hatu no makoko hatu ne heli raundo mirani richoju harundu system kao hama imala hoyo mazima yokabo ndo hunu wotsonda mrumzaza ho tsabusa wende hunu mrumjomba ho tsabusa wende hula ufenja hende mdaralele sheha yabogela dimo baada Richard Jundu malambanda hunu kaunge nganzao heni manadamu ya dohunda mrefu ramdole shishio haila namna mrendao yabala de marongozane mrasijoelewa nai hamedaru ngosema na msho hao vanwe wangu yetsafera hao sijao ramba henu mrake masulu ahe mwanyanya simesilamu siwishila na sonsipia siona na wazengoza sonsipia yabakari wanonongo kanga juri ka imagine ngejuri beha hauyu Mwenyezi Mungu abalade marizirongowe njamba bitsina makosa njamba maudu mkanono na matwarabu bacho jama udano na matwarabu ambagi kutsaula matwarabu sasa ndo sokanga la mwanadamu ya juu heli ya jibali yao ya juu heli endao ya juu kana bana sainu ngasiwazi hana ngumri yafanya kutofilmewa sheleze famiza hatu shelo Mwenyezi Mungu shele mraju heli ya jibali yao kwenda bahanu watukufu banga monao kana juzi ya kahumfilmeni watsinda na kahunu dahoni nalala shamdu makanyina yende afanye rohombi la mfilmeni yonokangu peblie ilimlaniwa na wao wandu kama mbanga mdoma kensi mtsabwe wazima munderesha siamu ndimo saidie ausikitifu riwono heli zango ikawo ndo zabira ngamtsa usamaha mopande huo eka mwono katsinjanai ukauti upanda kanzani una nwono rorisha sikaunjia haumeshelezizano wa hatu ili umjibaliyo ukena sura ekamgabenza watukufu sinjia abantu mwono sujena nje handani sikomea mbabi mzee wangu ancien ministre mshangama kahone sokana ngabo corruption harumwe nti harumale kalimele kaondura kahambiwa yabongyo hambabala rideziwa serikali ideziwa devant rais muhaida ula apatikana namwe sokana ikaleo yamba ngabo madanganya ya sharia harumwe nti hatu narjukana yabo yenge mwadoni awenge yenge mongoni okana imakati mzee watu mshangama yakabazima na Johari ani mzee watu marehemu Johari basi mwono yokana ye wanzwa hajara mbiyokana vanu bala wafanywa nayi bwambwena mnaila yamwene shele yokana juzi yakadena Johari riwono zo yafanya yokanesa yebato yamba hairenge ambao mnatahomba yabo yadanganya sharia handani sidai juzi yakadena Johari ende president de l'assemblée ikaya mwali hatoa mapesa hamnika lwe hairenge abarwa ra sharia yabo na rijukana banema kalima nonsi pia haina
mndungu dungwe zibirao garele wao ukana hama wanadamu wanu wasangwa vi asange wavirao wawajihundu kwa tinazo zohamba ngwadiwaza ukana banu mwanamkumu nge hashiru ngudungo za intervaso zinu wenge nsutina shime serikali mazomba kama ituna shime chamonzo no nisukana imadhomane kao do mwanzo mto wazali nsula uzamba kamtswaba makaulu ya jukina ya mru shanga msungome makaulu kao manadamu katsuelewa sinjia mbabi harumwa alimhaji honesokana ejo to wazali yabongenda ngendai yabomwa na mkomori kajelewa yoka yabo ngiona tafsiri hindi kwamba na ke mjufumo na ke tijindi ni kato wazali ngawendaye yabo wewe ngawena imani na roho njema hensi yabo wewe izonao ngono kesi ya sayubiri baada ngedonzwani wanzo itapilie rekambwa rekamzinga rekatijindobi hato wazali ngawendaye kangwa nzo uruduke nsibala harumwezi nabonyi kamja parona wandu wa mwali hawanzwani habana wadoka wa babu faku katsele waili wanu shamsunin maafu na zuki watu wakombo binali Mwenyezi Mungu arijizaze roho waelewekana bansi wandu wazima ibanga batikawiro pande huo nionese mzee watu kana makinishiane harimo pande huo banga sihashiri harimo za intervention kama ndo zibirao zibiri mbavi harimo shamsunin maafu mzee watu yokana za intervention zinji afanyao mwanamkumu ringanzo ya rematsu angalia hodingoni washamsudini maafu gurengwetera panzwani hakaza ngehari hutubilia yabangare wao kana katswele wakangurongozo wako mori kamili shamungurongo hadzina la kinzwani ndotso bana lilio na yengwa mbokana banga banzo batulo kutuzi nazali na bo kutuzi ende ubali yanzo utie wegereje ilungoni zila ambao utowe drapo hiyo ukemkomori urongozo wako mori ngesa ila rihwelewe sinjia babi haruma wanasha hatu kawre video kawre onojuzi amaste ya kanar ka ujirongo za zonsi pia rijue enamna ya ladhimu rende watukufa kumori kanga mwanao kata sinjia naye haruma zemadanda rukaundo na zinjabano sizende haufubi watino kanati homo hata hale ibenge kama mwanao kata sinjia naye ngamtosama kanga mwanao kanga bana mkosa hanamna inrajina itso ya maste ngamtosama na rubundongoze wadungo na revema koti notaza karavati banu ufikiri kama linu mruva koti bange waziri au mruva koti bahano mewa au mruva koti bange na patro linu vao ko hata mruko kaja parobira leko ali au mru jau yujova kazinde zongoza hae kapati udungwa bokana kangwa hulo karavati ango hulo costume hodukani udungwa ba toere su kama huno mewa toere su kama ngawe na patro to wakabanu huno haubanu wewe waziri fulani shendo tojo hulemba ngoya havaya ajifari ya maudu sujazire membuda wengi watukufu gari jona na wakati wa saya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh salam